Digelis nyawis pitaken rabin ide apa ngati yani Satyawati dewa manggane dewa nawan kudu beline jadi titiang pacang hartayang Juni beli sedang ano berita kalian aksi apa ki ane aksi beli ya ngaksi kalau beli angop ngasih keluhan ala sedodonan beli dan pasangkan seduanin sedang kelangon beli rikat ada ngaksi keaksian ala itu sakit ada cina beli ya nagini putra putran gurun beli sane mapesengan waktu nagi ya mapi kadiat ngaksi sholah naku lagi ini tusing padu jangan wanta putra nabir beli ide meraga juga bani matemu nageno gini cina beli sedang ketemu semari
Ditagone lelipi jenike Bali lantas ngelepas sepana sawiri kitu sholat idune itu mawinan beli nyewakan panah beline ya lipine mati pegat mungkin kewentenan lipine punike wantah keiring matemu sumari kena panah lantas mati jangan lagi duka beduh masih indik kewentenan ditagone kena panahe punike ide bisa kalian beli ya beli obat adik kita lantas juga sentu nah ide nagono gini ngobat adik mau konewekan beli ini ya